Udruženje srpskih ratnih veterana iz Vranja svečano je otkrilo 2 spomen ploče narodnim herojima, i to Milanu Tepiću i Tiboru Cerni u donjem delu grada u ulicama koje su i dobile naziv po ovim herojima. Spomen ploče svečano su u prisustvu velikog broja članova udruženja i naših sugrađana otkrili predsjednik udruženja Dragoljub Stošić i narodni poslanik pukovnik Ljubinko Đurković. Dragoljub Stošić, predsjednik udruženja Srpski ratni veterani Vranje, evo otkrivate 2 spomen ploče danas. Da, veoma lep dan za grad Vranje i slobodarski grad naš koji gaji tradiciju slobodarskih tradicije. Mi smo kao udruženje na našu inicijativu podneli zahtev opštinskoj upravi u Vranju prošle godine u januaru mesecu za dodelu 16 ulica eminentnih i ljudi, boraca, heroja ratova 90. godina kako bi dobili svoj epitet ovde u našem gradu. Za sada smo dobili 3 ulice, jedna od ulica je u centru grada Heroji sa Košara koju smo prošle godine otkrili, tamo postavili spomen ploču i tamo smo otkrili jedan prelepi mural Albertu Andijevu, borcu sa Košara i Paštrika. Danas na ovom mestu otkrivamo spomen ploču velikom heroju Milanu Tepiću, majoru Milanu Tepiću, koji je dao svoj život za srpski narod i srpsku slobodu. Ujedno ćemo danas na jedno 500 metara odavde otkriti još jednu spomen ploču i još jednom heroju sa Košara koji je isto položio svoj život za srpski narod na granici sa Albanijom u ratovima 99. godine, dok je Milan Tepić položio svoj život 91. godine u bivšoj Jugoslaviji, u Hrvatskoj, gde je svoj život dao na taj način što je digao u vazduh skladište municije koje ne bi palo u ruke hrvatskoj vojsci i koji bi to isto oružje i tu istu municiju upotrebili protiv srpskog naroda. Mi smo danas zadovoljni što nas je to vreme na neki način poslužilo i da ovu svečanost svi mi zajedno uveličimo i moramo se sećati svih tih junaka, kako junaka 90. godina, tako i svih prethodnih junaka i prethodnog doba. Otkrivanju spomen obeležja prisustvovali su i roditelji Tibora Cerne, koji ističu da su vrlo srećni i ponosni što je Vranje dobilo ulicu sa imenom njihovog sina. Kata Cerna, majka pokojnog Tibora Cerne, vojnika sa Košare koji je poginuo. Recite mi, koliko vam znači samo ovaj događaj, eto što se otkriva spomen tabla koja je posvećena vašem sinu, heroju sa Košare? Meni mnogo znači, s obzirom da ja živim u selu da je podignut spomenika, da moje selo nema nijednu ulicu. Ovo mi je prosto onako baš drago, posebno jer ja volim ovaj južački narod i sviđaju mi se ljudi sa juga. Vranjanci su bili kod mene i mnogo nam je bilo lepo. I stvarno mi je drago što su me i pozvali i što je dobio ulicu ovdje. Baš mi je drago. Inače, Udruženje srpskih ratnih veterana Vranje podnelo je zahtev gradu Vranju za dodelu 16 ulica sa imenima boraca, ratnika 90. godina. Za sada je lokalna samouprava usvojila 3 predloga i to su ulica u centru grada i Heroji sa Košara i 2 ulice u donjem delu grada pomenute majoru Milanu Tepiću i Tiboru Cerni.
zamolio sve prisutne da minutom ćutanja odamo poštu herojima i junaku majoru Milanu Tepiću, kao i svim tim junacima što su položili svoje živote u odbrani otadžbinskih ratova. Slava im i hvala. Sada dajem reč predsjedniku Udruženja srpskih ratnih veterana Vranja, ratu od 1990. do 1999. godine, gospodinu Dragoljubu Stošiću, da vam se obrati. Izvolite, gospodine. Poštovani građani i svi prisutni na ovome skupu, najprije bih pozdravio predstavnike grada Vranja, predstavnike 4. kopnene brigade Vojske Srbije, predstavnike policijske uprave Vranje, gospodina pukovnika i narodnog poslanika Ljubinka Đurkovića. Pozdravljam sve pripadnike 549. motorizovane brigade Prizren, delegacije boračkih udruženja, predstavnika humanitarnog udruženja Ko se zauvek iz Vranja, doktora Bojana Anđelovića. Pozdravljamo i roditelje Tibora Cerne, heroje sa Košara, kome ćemo isto danas da otkrijemo spomen ploču u novo imenovanoj ulici. Pozdravljam sve prisutne građane Vranja, kao i sve građane novo imenovane ulice majora Milana Tepića, narodnog heroja. Svi vi koji ste se okupili danas na ovom mestu, iskazali ste veliki patriotizam i rodoljublje prema našoj domovini i prema svim herojima koji položiše život na oltar otadžbine. I to je dokaz da mi, kao narod, umemo da poštujemo njihova dela i žrtve. Isto tako, ne smemo da zaboravimo naše pretke koji su se borili za krst časti i otadžbine. I oni su junaci prethodnog doba. Svi oni zaslužuju da se sećamo i slavimo njihovo junaštvo. Jedan od njih je i major Milan Tepić, koji je svoj život položio na oltaru otadžbine za srpstvo i srpski narod. Major Milan Tepić je svetli primjer Srbina koji se zakleo na odbranu zemlje, koji je branio do kraja života. Major Milan Tepić je žrtvovao svoj život za vernost sopstvenoj državi i vojsci. Postupio je viteški, onako kako se očekuje od vojnika i junaka. On, kao i njegov vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka, Stojadin Mirković, koji je odbio njegovo naređenje da se povuče kao ostali vojnici, ušli su u legendu 29. septembra 1991. godine. Kada su odbili predaju skladišta municije i eksploziva hrvatskim snagama, koje su pod opsadom držale skladište Bedenik kod Bjelovara, vojnik Stojadin Mirković je do posljednjeg trenutka života branio granate u skladištu. U isto vreme, kada su počeli napadi na vojne objekte u Bjelovaru, napadnuto je i skladište barutana u šumi Bedenik. Grupa opkoljenih vojnika koja je čuvala skladište pružala je jak otpor hrvatskom neprijatelju, a prilazi skladištu bili su pokriveni s više oklopnih transportera. Nakon što je jedan od transportera uništen, protivoklopnom raketom posada je uspjela da se izvuče iz olupine i skloni se na bezbedno mesto. Napadi su postali sve žešći i kada je postalo jasno majoru Tepiću da se skladište ne može više braniti,
izdao je naredbu vojnicima da se sklone kako bi aktivirao detonator i uništi skladište municije. Ovu naredbu je odbio jedino vojnik Stojadin Mirković iz Leskovine kod Valjeva, mlad vojnik sa svojih 19 godina koji je nastavio da iz svog transportera tuče po neprijatelju, ali i on bio smrtno pogađen. Nakon Mirkovićeve pogibije i kada je bio siguran da su ostali vojnici na sigurnom mestu, major Tepić je oko 10:40 časova aktivirao detonator, nakon čega je odjeknula snažna eksplozija. Ogromna bela pečurka i oblak dima se videla čak do Garešnice i mađarske granice. Pored Tepića i Mirkovića u eksploziji je poginulo i 11 hrvatskih vojnika. Preživele vojnike i starešine Jugoslovenske narodne armije, njih 9 zarobile su hrvatske snage, a u znak odmazde streljale su starijeg vodnika Ranka Stevanovića iz Niša. 19. novembra 1991. godine predsjedništvo tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, u kome je major Tepić, žrtvujući svoj život, odlikovalo za junački podvig ordenom narodnog heroja i proglasilo narodnim herojem Jugoslavije. Treba pomenuti da su pre same pogibije majora Tepića ostale poznate njegove reči koje paraju srce i dušu svakog patriote i rodoljuba srpskog naroda. Vojsko, slušaj me dobro, ne znam koliko ćemo ovako izdržati. Neprijatelj će žestoko navaliti i nastojati da nas zaskoče. Zato su pažljivi s vatrom i izbjegavaju da udaraju po skladištu. Jer ovo je što mi imamo je više nego dragoceno za njih. Isključivo je moja briga da oni to ne dobiju u ruke. Ovo je moja odluka i molim da se ne komentariše. Kada dođe trenutak da se ne može izdržati i kada muka dođe do oku, tražit ću od vas da se udaljite od glavnog objekta. Dakle, ne zamerite ako sam negde prema nekom pogrešio, ali hoću 2 stvari da uradim uz vašu pomoć. Da neprijatelju ne dam bedenik i da vi ostanete živi. Neka neko od vas sačuva ovaj moj ratni dnevnik. Jedan put ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao riječ da ću braniti ovu zemlju ako joj bude teško. Voljno i zbogom junaci. Ljudi bi trebali da gledaju ne može to sluši pokoj. Kako odgovara što više? A sad je ga ono dotvorila. Pa je 2. decembar. Odgovara završi više sad. Ne da je bilo po te. Ali da. Ona može kako bilo. Ja imam to posljedno poritano. Veća ga više. Kaže da se modela naša na lokalu. Nešto u lokalu.